Uma muthi wa gikeno kuri andu aria mebereirio murigo wa kuriba maribi ma thibitari ya Kenyatta aria maikarite kwa ibinda ria makiria ma mieri 3 ona gutwika amwe mao maiguithanirie na thibitari ino ni mariribaga kabora kabora. Ni wendi witu muno twi Kenyatta kurekereria arwaru aria othe marwarite na makerwo mainuke. Kumana na mugiginyano wa arwaru uria ukoretwo thibitari-ini ya Kenyatta undu umwe na waagi wa itanda cia kuigana gicunji kia 30% kia arwaru aria mamukagiro o muthenya ni aria matangibota kwiribira. Kuri aria maugite ni makuriha na ni marihite, kuri angi turangirire uria maririhaga, na kuri angi matangihota kuriha ona ndururu ona majikara guku mwaka kana maikare mieri 2 kana maikare miaka 10. Koguo acio ni twereka mainuke matarihite ona ndururu. Kuri aria marekereiirio gikeno kiao ni ati ni mekuinuka kunyitana na family ciao na kuthii na mbere na mawira mao o ta mutugo. Sister na brother majetere ku na tata magikena ginya yani magikena pio ni ona sapa itakirira guko ndirarira muci. Kuringana na thibitari nene ya Kenyatta ni ati kumana na andu aria magaga kuriba maribi ma thibitari ni mathiete hathara ya ciringi milioni 900 kuma mweri-ini wa gatandatu mwaka-ini ucio urathirire. Ngiribotera Inoro TV, njitagwo Masi wa Dia wa Murithi.